Reka mbasuhuze rero mwebwe bakunzi ba Bwiza TV, wowe uyikurikiye nawe uyikunda, nkwifuriza kuyihoraho, nkwifuriza amahoro y'Imana, nkwifuriza ibihe byiza. Mu gihugu cya Kongo haravugwa ibintu byinshi bitandukanye, aho amatora rwose akomeje kuvugisha abantu benshi, sibye no mu gihugu cya Kongo n'abakurikirana iby'aya matora ku isi hirya no hino baribaza uko biza kugenda ubwo leta imaze gutangaza ko amatora agomba kwimurwa akajyanwa ku wundi munsi, mu gihe amatora yateganyijwe kuba ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 23. Umusesenguzi rero cyangwa abasesenguzi benshi baragaragaza ko muri Kongo hashobora kuvuka imvururu zitandukanye, aho inkuru igaragaza ko mu nkuru y'ubusesenguzi iri kuri bwiza.com igaragaza ko muri Kongo nyuma yuko umuyobozi w'iki gihugu Joseph Kabila n'ubundi ayoboye itegeko nshinga ritayumwemerera, akaba ayoboye binyuranyije n'amategeko, akaba hakomeje kuvugwa imvururu nyinshi, aho mu mujyi wa Kinshasa abagomba kwiyamamazamo byahagaritswe ko nta ugomba kongera kwiyamamazamo, aho bamwe mu bakandida bahanganye n'iyi leta ya Kongo bagiye babangamirwa. Noneho hakaza kuvugwa itwikwa cyangwa se ishya ry'ibikoresho byagomba gukoreshwa mu matora, ubu amatora akaba yimuwe, akaba yigijeho icyumweru kimwe. Umusesenguzi rero Munyakayanza aravuga ko ari abaturage, ari n'ibihugu by'amahanga, ari n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se bwa Kabila, bose bakomeje kwerekana ko Kongo na komisiyo yigenga y'amatora muri iki gihugu bidafite ubushobozi buhagije bwo kwikorera amatora hatabayeho inkunga z'amahanga zabasha kubafasha mu bikoresho cyangwa se muri tekinike. Hakiyongeraho kandi ikibazo cy'ingutu cy'uko Kongo ari igihugu kinini gifite abaturage batazwi umubare, ariko bakeka ko barenga miliyoni 60, igihugu kidafite ibikorwa remezo nk'imihanda, yitumanaho n'ibindi bikoresho byinshi byabasha gufasha abakozi cyangwa se byafasha amatora kugenda neza. Ikindi cyabangamira amatora ni ikibazo gikomeye cy'umutekano muke ukirangwa muri iki gihugu kubera imitwe yitwaje intwaro igenda ivugwa hirya no hino yose, kandi ikavuga ko irwanya ubutegetsi bwa Kabila cyangwa se irinda amoko yihariye muri iki gihugu, dore ko ari igihugu gituwe n'amoko menshi atandukanye, ariko cyane cyane ibibazo bikaba bikomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi myiteguro y'amatora kandi leta yagiye igaragaza imbaraga zidasanzwe z'abakandida, aho n'abakandida bigenga, abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kabila bo bagiye bagaragaza imbaraga zidasanzwe uko bagiye bakirwa n'imbaga z'abaturage hirya no hino mu gihugu, berekana ko badashyigikiye Kabila, ndetse na Kabila ubwo byaramutunguye yibaza ko we ubwashyigikiye umukandida Emmanuel Shadari, we nawe ubwo yatunguwe no kubona abaturage benshi barimo bagenda bashyigikira abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe cyangwa batavugwa rumwe n'ishyaka rye, kandi ngo we yishyiriyeho umukandida Emmanuel Shadari nk'umukandida nyine bivugwa ko ashobora no kuzamukoreramo, ariko akaba atekereza ko Kabila ashobora gutsindwa, ibyo yizeye bikamubana ubusa. Tubamenyesheho kandi inzego z'ubutegetsi bwa Kongo nk'uko umusesenguzi Munyakayanza avuga ko ntizigeze zihwema kubangamira abakandida bigenga, aho urugero yatanze ni nk'ibyabaye ku mukandida w'ihuriro Lamuka Bwana Martin Fayulu ukunzwe cyane n'abaturage, umugabo wagiye wakirwa bikomeye ni ku mpamvu yagiye agarukaho yabujijwe kujya kwiyamamariza ikindu, aho umuntu yakwita ko ari wabo wa Kabila na Shadari, mu gihe abaturage benshi bari baje kumwakira hano ikindu. Ahandi bivugwa nuko muri Rumbashi naho uyu mukandida yarabangamiwe kugeza aho abayoboke be bishwe, abandi barakomereka bitewe n'inzego z'umutekano, kandi nanone uyu Fayulu yakumiriwe na polisi ubwo yajyaga kwiyamamariza muri Kinshasa, nabwo abaturage bamushyigikiye bari baje kumutegereza ari benshi. Iby'i Kinshasa byabaye mbere gato yuko umuyobozi w'umujyi wa Kinshasa yari amaze gusohora itangazo rihagarika ibikorwa byo kwiyamamaza atabifitiye ububasha, kandi igihe cyo kwiyamamaza cyari
gisigaje iminsi 3. Uyu umuyobozi w'umujyi wa Kinshasa yahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza kandi si wagomba kubikora kuko nawe ubwe nta ubasha afite bwo kuba yabasha guhagarika aba bantu bagomba kwiyamamariza muri uyu mujyi wa Kinshasa. Ibi kandi byabaye nyuma y'agakino kari kakozwe ku bubiko bwa komisiyo y'amatora bwari bwafashwe n'inkongi y'umuriro ikangiza ibikoresho byinshi by'itora byari bigenewe umujyi wa Kinshasa. Gikorwa ubutegetsi bukaba bwaracyitiriye uyu mukandida Fayulu, ariko babona ko bigamije kumukoma mu nkokora no kumuca intege. Gusa bashatse ndetse no kumufunga, ariko batinya ko amahanga n'induru z'abaturage batari bubikire, dore ko uyu mugabo afite n'abamushyigikiye benshi cyane. Muri bibazo byose kandi seni nka komisiyo y'amatora ntiyatunguranye gutangariza itangazamakuru ko amatora yarateganyijwe mu cyumweru kimwe cyari gisigaye. Ejo bundi ku cyumweru kuri tariki 23 z'ukwezi kwa 12 yimuriwe inyuma akongerwaho ikindi cyumweru. Amatora akazaza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 na 18. Ntibyanatunguranye kuko ibimenyetso byari byinshi byerekana ko aho ibintu byerekezaga ari uko kwimura amatora. Muri make kandi umuntu yakeka ko ari Kabila ubwe ari na seni bafite ubwoba. Nibyo byavuzwe haruguru n'isesengura riherutse gukorwa ko kuri aya mafatora ifaranga hariya ikora rwose, nkuko mu nkuru yagiye itambuka nabwo yatambutse kuri bwiza.com. Uyu musesenguzi Munyakayanza Samuel yavugaga ko rwose ifaranga rishobora kuba ari naryo ryakoze rikagura bamwe mu bakandida bakananirwa kumvikana ndetse bamwe bagacikamo ibice, aho ifaranga ryatumye opposition itabasha gushyira hamwe ngo ihirike Kabila. Nubwo nta kibihamya, ariko ngo nta wavuga ko bitabaye. Mutekereze aho abakandida ba opposition bakomeye barimo Katumbi na Bemba bangiye kwiyamamaza, aho uyu Kisekedi na Kamlehe na Fayulu n'abandi bose hamwe bagera ku 8 bakoranye inama i Geneve yatewe inkunga na fondation ya Kofi Annan, basohora itangazo ko bishyize hamwe no gushyigikira umukandida umwe Martin Fayulu. Nta minsi 2 yashize Felix Kisekedi na Vitali Kamle bageze i Kinshasa bahita babihindura imvugo bikura muri ubwo bufatanye, bavuga ko babisabwe n'abayoboke babo. Ibyo rero ni bigaragaza ko nyine ifaranga hano rikora. Kabila kubisa ifaranga muri aba bagabo bombi bitwaga ko bamurwanya, bananirwa kumvikana ndetse bamwe bikura mu bufatanye bari bakoze. Byarasakuje cyane muri opposition n'imbere mu gihugu, bihubisa ko ku mbuga nkoranyambaga ko ifaranga ryakoze ritanzwe n'ubutegetsi buriho. Ibi byashegeshe cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi, igice cya Katumbi, Bemba na Fayulu n'abandi, ariko bakomeza urugamba rwo kwamamaza umukandida wabo wakunzwe cyane n'abaturage. Kumukunda si ikindi ni ukubera ko bari barambiwe ubutegetsi buriho bumaze imyaka 17 butarigeze bugira icyo bubamarira. Abaturage bakaba baraheze mu bukene bukabije, nta mihanda, nta bikorwa remezo, bamwe batagira amashanyarazi, bamwe batazi naho isi igeze, kandi byitwa ko bari mu gihugu kinini nka Kongo, igihugu kikize, igihugu gifite ubukungu karemano hano mu bihugu bya Afurika cyangwa se ku mugabane wa Afurika. Ibyo n'ubusesenguzi buri kugaragaza ko amatora muri Kongo ashobora kuzazanamo imvururu. Kabila ashobora kuzatsinda cyangwa se umukandida yatanze ashobora kuzatsinda bikabyara imvururu, ariko nanone umwe muri aba oppoza ashobora kuzatsinda nabwo bikaba ibibazo. Indi mpamvu ishoboka abaturage babonyemo kugambana kw'abakandida Kisekedi na Kamlehe ni igihe bikuraga mu masezerano y'i Geneve yiswe Lamuka. Haguruka nyine mu Giswahili niko babivuga. Amasezerano babonagamo amizero n'amakiriro yabakiza ubutegetsi barambiwe. Martin Fayulu ni umuntu utari umenyerewe cyane mu baturage no muri politiki ya Kongo. Amazina ye yaje gukomera kubera iririya huriro ririmo Katumbi uzwiho kuba umuntu w'iterambere ukunda abaturage, bamubonamo impinduka. Fayulu niwe mukandida udatuka abagenzi be mu kwiyamamaza kwe, kuko avuga cyane ku mpinduka zikomeye zikenewe ngo igihugu
cyongere kibe igihugu cyangwa se kizahurwe. Avuga cyane ko azita ku iterambere n'ubukungu no kubungabunga umutekano mu gihugu cyose. Uyu mugabo akaba bivugwa ko ari umunyabwenge kandi ucishije makeya. Naho rero uyu Kisekedi, umuhungu wa Etienne Kisekedi, kuba umunyapolitike yitwaje itike ya papa we cyangwa se kuba ari uwase, yarabyawe nyine na Kisekedi. Baramuzi, ni umugabo warwanyije ubutegetsi bwinshi bwabayeho, aho yarwanyije mu Mbuto, aho yarwanyije Kabila mukuru Desire Kabila, aho yanarwanyije n'uyu Joseph Kabila. Akaba afite ishyaka ryitwa UDPC, ishyaka ariko bikavuga ko amashuri ye adasobanutse, kuko uyu bivuga ko atize ugerageje n'abangaba ba Martin Fayulu, kandi akaba nta burambe afite muri politike bwo kuyobora igihugu nka Kongo. Naho Vital Kamerhe amera nk'uruvu, ni umunyabwenge cyane rwose, ariko ni umunyapolitike ukomeye, ariko utajya ugira aho ahagaze, kuko ahora ahindagurika. Uyu yabaye n'inkoramutima ya Kabila mbere, kuko yigeze ubwo nyuma baze gushwana, batarashwana, uyu nguyu yigeze no kumunyamabanga w'ishyaka rya Laurent Desire rya Joseph Kabila PPRD, ishyaka riri ku butegetsi. Uyu yabaye n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, kandi ikindi azwiho kuba umuhezanguni, kuko ababyibuka bamwibuka urwango yagiriye abanyarwanda n'ibitutsi yagiye abatuka ku maradiyo. Uyu mugabo benshi mu banyarwanda baramuzi, n'umwe utarigeze agaragaza ko, ntiyatinye kugaragaza ko yanga abanyarwanda. Tugarutse rero ku mutwe w'iyi nkuru, witegereje neza usanga ibiri kubera muri Kongo bishobora gutuma abaturage basubiranamo, hakaba intambara y'abasivili. Mu gihe Kabila akomeje gushaka gutsimbarara ku butegetsi, gutegeka Kongo no kutubahiriza itegeko nshinga no kubahatira umukandida badashaka, ibi birashoboka ko hashobora kuba imvururu mu gihugu cya Kongo. Ikindi gishoboka no gutera izi mvururu ni mu gihe abatoye badashoboye kwakira ibyavuye mu matora, kubera gukeka ko amajwi yaba yibwe n'umutegetsi buriho. Ikindi kandi ibi bikaba bigaragaza ko abakomeye bamaze kubitera imbone, kuko ababishoboye bamaze guhungisha imiryango yawo mu gihugu by'amahanga. Igihugu gikomeye nk'igihugu cya Amerika cyo cyamaze gusaba abaturage bacyo, bamwe mu baturage bari gukora akazi wenda katari ngombwa nk'abakerarugendo n'abandi basabwa kuba bamaze kuva muri iki gihugu cya Kongo. Abenshi ubu bakaba baramaze kuzinga uturago cyangwa kuzinga utwabo, barisubira mu bihugu byabo. Ikindi kigaragara nk'icyahembera izi mvururu, nk'uko umutwe w'inkuru yacu bivugaho, bivugwa ko muri Kongo hashobora kwaduka imvururu zishingiye ku basivili, nuko na ya mitwe ifite ibirwanisho, iriya mitwe ivuga ko irwanya ubutegetsi bwa Kongo, igiye kubona icyuho cyangwa se yabona icyuho nk'urwitwazo igatangiza intambara. Ikindi kibazwa ni igihugu kizakomeza kuyoborwa mu buryo butemewe n'amategeko. Nyine biramutse habaye imvururu, bivuga ko amatora aramutse hajemo imvururu, ubwo bivuze ko Kabila nawe yakomeza kuyobora, ariko hakibazwa niba Kabila azakomeza kuyobora hatubahirijwe itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga ritabimwemerera. Ese ubutegetsi buriho burakorera ku nyungu z'abaturage cyangwa n'izabwo, n'iz'abantu ku giti cyabo, nk'uko nyine bigenda bivugwa n'aba basesenguzi? Ese aho ntihaba harimo kubona ko abashaka gushora abaturage mu mvururu? Bivuga ko aba bagabo baramutse bagumye ku butegetsi, cyangwa se ubwabo bafite inyungu zo gushora abaturage mu mvururu, mu gihe baba bakomeje gutsimbara ku butegetsi, no mu gihe haba habaye ikibazo cyo kwiba amajwi. Bivugwa ko abaturage ba Kongo nk'uko bizwi bazahita bishora mu mihanda, bikaba byazana igihugu mu bibazo. Igihugu kimaze ibibazo mu myaka 20 kiri muri bibazo kuva muri 1997, igihugu cyinjiye mu ntambara kugeza n'uyu munsi wa none kikaba gifite ibibazo hirya no hino, ibisigisigi by'intambara, ndetse ubutegetsi bwagiye busimburana bukaba butarigeze bubasha guturisha aba baturage cyangwa se ngo bubahe bikenerwa no kubafasha kubaho batekanye. Mukomeze rero kugira ibihe byiza. Ibyo yari inkuru ivuga ku gihugu cya Kongo, aho hagaragara ko ari igihugu gishobora kwadukamo imvururu zishingiye ku baturage, cyangwa se imvururu zishingiye zizava mu matora
aho haba hamenyekanye bizava amatora cyangwa se mu gihe haba hatabaye amatora nk'uko byari biteganyijwe. Mukomeze kugira byiza rero, utarakora subscribe ikore, nawe wayikoze ukomeze kubana natwe.